دمخوش تماشاوان چارپل مدیا سرناوی مالبات چارپل مدیا سلاو و رزگرتن خود پیشکشی و همی تماشاوان چارپل مدیا دکم بهویا روزن پیش روزن خوش و گشت و همی به هفته جی لگوری برنامه خویا روزها هفته بودن که کردستان تکل دارن همی به هفت دورا شروعی بکن. وار باش تماشاوان هجا اجی بهویا کو اف 100 سالا 21 و 100 سالا کردستانی آزادی سرخبونا کردستان جوارا سرکفتنه و جمارا جی سرکفتنه خوازم هیویدار معمی بهورا دمکی باشتر باسک کل تماشاوانان بگمان روزاف گرمه یعنی بویر هر روز بویر نو و کریار نو تم روزاوی کو کردستان جی تکل دارن روزالتنا بین منزانن دکله آگر بهر داری کتیه گربیه بانتورا و یک چیزیش برکو کردستان دنیوی روزالتنا بین دایه ما تکل دارد که بس بریاوه هفته چاوی هفته چوی یکی آداره منزانن شینا نتوای کرد بو سروک نمر مصطفی برزانی سال بگر وفات آئی بود 7 سالی آئی بود او آلیه که آدار امزانن یعنی خوشی و نخوشین همین نتوا کرد نبا خدا او دکه و به هفته تایبت چی که 5 آدار امزانن هم شینه هم شاییه یعنی هم ایشه همجی او سرکفتنه 5 آدار امزان جزایر کمپلویا دجی کردستانه کن برا ایران و عراق و جزایر و باندورا ترکی و امریکا پیکات شورشا کردستان تیک چو اوه دمه هفته 5 آدار او آلیه که آلیه دنه 5 آدار نوتو یکه جی روزا سردانا کرده کو ایرو فدراسیونا هرما کردستان کو هی بوی دست بکر یعنی برای هنکی دبرن کردستان کو سه باشارا بوی سردان او کرن دست خستن و پشتیوی پارلمانت کردستان و فدراسیون و پشتی چونا صدام به هوا کی فرمی کو دستور عراق و اوجی 1050 چه بود و ایرو به خوشی و نخوشی خوبا هرما کردستان کو نابندکی تکوشینا سیاسی نتویا کرد لپیایه دمشه تبو همی تنگاسی و ایریش و نخوشی در دوره با دمشه امزان ایروشی سال بکره آویه سردان کوچ کریه یعنی 1921 دا او وقتا به کمارا ترکیه چه بو و لشکر برن به آلیه کوش کری و درسمه دا خواستن بچی بکن اوه چاقه کردان وار نتوی دا فیا قبول نکر سریح دان لی وک گلک سرزدان دنه داوی تا بخمگینی او جی تیک چون لی روژا سرزدانیه یعنی روزا خواسته که آزادی و سرخبونا کردستانی بوجی دوی اویدا وجه بیرهانی نکمه دیروکیه یعنی خوشی و نخوشی من هر روز آداره خوشی و نخوشی من نافف دانه هفته پیش همه به اوی باکور کردستان دانو سندن پارتی و رخصتن کردستانی به گرمایی چون هاتنه هم به چالاکی نوروزی و روژن گرینگ تایبتی نوروزی و لبی هفته پرسکری که گرم هم دنیای تیکل داره هم روژالات نابین و بتایبتی ولات مجد تیکل داره که 28 مهه امریکا و اسرائیل او هفدیتنین که به ایران را دهاتن کرن به امریکا را سر نکت و امریکا و اسرائیل ایریش ایران کرن شخون برجی گلکیز و اول روشالات نابین در دور ایران هاتو جواندن جالی امریکا و خانه بو او قصاهز و اول کو جی کربون و ایریش بکرانا هفته چوی جیش دست بکر
Di rojên pêşî da jî divan êrişa da gelek serkirdeyên Îranî hatin kuştin ku Alî Hamenei jî di navê da serokê dînî Îranê. Rejima Îranê rejima İslamî a tundrew ku li heftê û niha da hatibû ser hukm bi evekî sereldana dijî şahê Îranê şah zorba bû, diktator bû, ew ê bû lê ev hatina dewleta İslamî ji wê jî xirabtir kir. Yani ser navê İslamê tund û tûtiya ku li xelkê kir, bandora ku li derdorê dikir, warê terorê da rêxistinên taybet ava kirin rojhata navîn û ji wê çaxê heya niha şîn û girî û êş û elem birçîbûnî û wêranî ji Îranê nava hemî pêkhateyên Îranê ve kêm nebû. Tenê îdara wê ji bo çek û amadekiriya atomê û füza û hazirînên xwe ku bandora xwe li derdorê bike. Zanin nava İslamê da Şîe û Sune ku li hemberê hebûdûne ew jî hemî hêz û hêza aborî û hêza xwe ya ew ê ji bo vê xebitandin yani dijberîtiya hebûdû û kî di dewletên İslamê ya jî nav xelka İslamê da xwedî bandor be. Müdaxala Amerîka li Iraqê ji bo me Kurda tavî tiştekî baş yani ew ê em îro xwedî federasyon ne lê feydekî Îranê ji tida çîbûn. Em zanîn yekitiya netewa ku dibêjin yekitiya netewa lê bi rastî yekitiya dewletan e. Herçend mafê netewa û demokrasî û hukuk û hinkî madên ew ê di navê de hebe jî lê bingehê xwe ve parastina dewleta ye. Yani mafê dewleta ser hemî tişî de ye. Mafê insana, mafê jiyanê, mafê pêşerojê tu tiştekî ser mafê dewleta da tune ye. Ji bo wê jî dewlet di nava xwe da eger li hesabê dewletê dinya pê li menfiatê dewletê dinya nekin çi qas pelçixandinê, kuştinê, wêrankirinê bikin ew e. Lê nêrînekê ji bo wê heye nava hinekan da dibêjin müdaxala dewletekî dinê kirin ne yasayî ne hukukî nizamişe ji xwe hukuk tune ye. û hinkî devera mesela wek Îranê wek dewletên wek wê jî dîktatoriyên ku li ser hukm hene xelk tebû hemî êş û elemê xwe ba nikare li hember serî hilde, nikare bi ser keve. Mesela li Îranê jî hem dema ev jîna Emînê da jî û vê dawiyê serdanên ku hemî warê aborî û ew ê da seranserî Îranê dest pê kir jî lê têr nake ji bo tekaribî dîktatorên welat ji holê ratî ya jî têr nake. Ji bo wê jî ez nelgelim ku dewletekî dinê dîktatoriyên wiha ku zulm û zordarî li xelkê xwe dikin dewletekî nêwetê müdaxale bike ev dijî yasa dijî hukuk ev gotinê valan yani eger hinkî karibin wê zordarî zulm û zordarî ji holê rakin herçend ew ji bo menfiatê xwe jî werin ji bo ew ê xwe jî werin wextê feyda gel têda be feyda ew milletê ku tê pelçixandin pêkhateyên ku tê pelçixandin têda be gerek mer piştgirî bike. Ji bo wê jî müdaxala Amerîka û İsraîl li ser dewleta İslamiya tundrew û hov û mêtînkar müdaxalekî baş e. Encamê wê çi be bira bibe müdaxalekî baş e. û ev feyda ew ê daye. Feyda gelên pêkhateyên Îranê daye. Feyda Farsa daye jî. Kurda jî, Azeriya jî, Belûciya jî, Ereba jî feyda wan e. Ji ber ku ew bi xwe nikaribûn heya niha vê dîktatorê vê zulm û zordariyê ji ser xwe rakin belkî ev lêdanahanê heya ciyekî rêkî veke evan pêkhateyan karibin rê û rêbazekî ji bo îdarekî baştir ewtir pêk were û di vê naverê de em zanin rêxistinên Kurdistanê Rojhilat pênc rêxistin hatin ew pênc rêxistin
تا پارت دموکراتیک کردستان ایرانی و پارتیا جیانا آزاد پژاک و پارتیا آزادیا کردستان کمالا زحمت کشان و چه بوم سازمان خبات کردستان هاتن جمع بودو اتفاقه کی کرد. ابی اتفاقه با آرمانجا اوه کو پشتی روحانا به رژیمه او فرصت کوچه بن کاربن اداره خو به کاریا خو چوا تبگرن دوی وارد لاف کرنه کی چه کرم به امزانن کردستان روجلا تا دو پارتین مزنن یک پارت دموکراتیک کردستان یک چی کمالا شورشگرین کردستانی یعنی کمالا شورشگر زحمت کشان کردستانیه افراد هیچ خورترن جه رخصتن دنیا اف کمالا نکت بو نوابه یکیه یعنی سببی tabi cudane li çend rojberê ewan jî biryarê send ku ew ji teke ve navabê îtifaqa hene û ev îtifaqa pêncxolî ku hatibû çêkirin jî pêşwaziyekî germ li wan kirin yani ew pênc alî niha bûn şeş alî ji bo pêşeroja ew a Kurdistana Rojalat her fırsata pêşiya me wê ew bikin yani bev durata bikerim hêza xwe bikin yek warî îdarî û rêxistinê da li gorê xwe bev durata bikerin duy warî da hevkariyekî wan heye haziriyekî wan heye lê bêguman me tevsiye jî li pêşaneket van wara da mimiya bikin êja ev daxwazê nevê hene yani gelo mudaxala Amerîka ve heya çi dereceyê be vê îdarehanê karbe ji holê rake ya tenê li hevatinekî yani eger mesela mûşeka û mesela atomê ji ortê rake wê bi wan re îtifaqekî bike ya bêle ev rejîma hane bê gohrandinê eger encam da rejîm negohrandinê û mudaxala van pêkateyên ew bibe dikare karasatekî jî bixwe bîne lê firsendekî baş e ku Amerîka bixwaze tevû İsraîlê ku İsraîl vekirî viya dixwaze ev ê rejîmanê bê gohrandin pêkateyên ku li Îranê dijîn karbin bi azadî îdara xwe pêk bînin ev dikare federasyon be dikare bi havayên dinê be yani ew xwe qedera xwe ya çarnûsiya xwe pêk bînin lê Amerîka divî warî da gerçî do Trump do îro hinkî tiştên taybetanin zimanê yani gotin îdare lazim e bê gohrandinê û îdara ku pêş da lazim e bi xwe beşdar bin em bi xwe tayin bikin yani kesekî ku karibe têkiliyê xwe bi Amerîka û Îranê û ew re xweş bike û nava xwe da jî tiştekî firatir be di van wara da tê jî minekî ew ê bike em vê di vê çerçeveyê da hem rewşa başûr jî pêra û ew ê em ê şîrovekî berfirehtir bikin باشه سپاسکek baran te zêde tiştî min re nehişte min rehet kir lê hema acî çend peyvan basa her du raperîna her du serhildana pêncê edarê ya Kurdistana Başûr ku li Ranyayê serhildan dest pê kir û hêdî hêdî Hevlêr Silêmaniye Duhok û Helepçe da berxwe û bi xwe re azadiya Kurdistanê îro ku rewşa Kurdistanê tê daye ji wê derê hat dest pêkirin em bi carek din bi rêzdarî şehîdên wê hereketê wê serhildanê û hemî şehîdên Kurdistanê bîrtînin em hêvîdarin ku li her sê perçê Kurdistanê jî berbûr diçe bi wê hêviyê carek din wek temaşevanê me dizanin yani di dawiya belabûna Osmanlî berî destpêka berî avakirina Cumhuriyetê wek hemî milletê ku dibin Osmanlî dabûn serî hilidan hêdî dixwastin dewletê xwe netewî ava bikin Kurd jî di wê navberê da taybet ronekbir û netewperestê wan xwestin ku ew jî li ser axa welatê xwe bibin desthilatdar û dest bi xebatekî kirin xebata xwe taybet li em bêjin derdora Dêrsimê û işte sêwasê wan dere wê mintîqê heta Wanê Diyarbekir dan dest pê kirin
سروک حرکت جی علی شام بگو علی شیر افندی بون خباتا کی باش کرن مخابن جبرکو حربکا نوک هفبو يعني هيزن حربه دا نوک هفبون روشا کردا بلا ولا بون امکان وانی کو آلیکاری پشتگیریا کرنا تنه بون دمکی نیز دا مجبور من کو سرهلدان اوان جعالیه داگرکر اوان ها شکستان 25 حزیران 1921 دازی حرکت به تمامی تک چو پشتی وان داناسینا و بیرانینه براستی وجی باز کر جارک دن مرفت کاره بیجه کو پشتی 100 سالیا سایکیس پیکو کجرات گوتن دوی دمه دا دست پیکر هاتن بنا کرن و وردا orta doğu Taybacı Kürdistan hat perçekirin o pişti Lozan çevu pişti Lozan'ı Cumhuriyeta Devleta Türkiye hata Cumhuriyeta Türkiye hat avakirin le vakme baskir yani eko de bin نیرین داگرکریا عثمانی دابون هما بیجه کردا پیوا هر ملت خو آزاد کر دولت کاخوی نتویجی آوا کر لی او روژه ایروه هر چار پرچه کردستانش بو آزادیا کردستان گلک سرهلدان گلک راپرین هاتن کرن حیانها بس باشور کردستان ستاتو کی بدست خستیه دوان دمه نزدیک دا مرد کاره بیجه که پشتی بوپه یعنی پروژه رحلات ناوین جارک دن و خویانه سینور تنگوراندن یا جی نقشه جغرافیا سینور نو چید که او جی دیار بو یعنی شکره دست بکر هم بیجن جی آلیه که ما علاقادار که و روجاوای کردستانه هری بر ستاتو کی و چهر چخاس دولتا ترکیه و هوالبند خوی کو کردن پیرا یاجی او جالان و حرکت اوی چخازی نخواستن ور ستاتو کی چه ول به پشتگیریا و به خباتن حرم کردستان حکومت حرم کردستان و سروک مسعود برزانی الوی درجی بر ستاتو کی و دچه یه هری گرند او ایرو روژاوا دنیای جی روشلاتا ناوین جی تشتی تاین که شر نابرا امریکا اسرائیل و ایرانه دوی شری دا کردستان باشور داخل جالی ایرانیا و 12 دولت هرم هاتنه بمبا باران کرن و به وی آوای ین کو تو علاقاوان بیشتر راتنه یجی تایبت باشور کردستانه هر روز درونان و به اوکا به موشکان ایریشت سرور جارک دن گف مازن سر باشور کردستانه تن خوارن چند جاراجی مقرن پارتین روشلاتن کردستانه هاتن بمبا باران کرن و نه دور دو روز بره رئیس جمهور ایرانه گفت مازن کرده خوار که گره کرد دربازی ویالی نبین چکداری وان نبین هر چخاص دبیجن ام درباز نبونه جی دی سازی اوه داره بمباران کنو او سر وانا زخت مازن سر کرد و کردستانیا چه دوه تابی دوه نابره دا کرد جی آماده کاری کی باش کن وکا وجی دست نشان کرد 6 پارتیین روشلات کردستانه یکیتی کی خودچه کرنه دوی نابره راد خوازم بیرا تماشاوان ابخینم که جعالیه خطن کردستانی و حرکت کردستانی و مثلا پجا که زفته روژه و که چما بوان را هفکاری که آتیه کرن جبر که او هم PKK هم پجاک هم جی دم پارتی هر سیاجی اشکره داخلانی دان که دوی شاری دان نه طرف امریکا نه طرف ایران نه او خوازن ایران کا işte Cumhuriyet ka demokratik خوازن و کل ترکیه او روجاوای کردستان است خوستن بس تشته کو ام د شوپین و ام زانن تعقیب کن F5 پارتی کو بوان هفکاری کرنه بوان پیمانه کی چه کرنه نوې پیمانه د ستاتو هیج بو کردستانیا
او د عالیه عسکری و سیاسی دا اف هر سه اف شش پارتی به هفرا بریارا بدن از باور دکم و اگر کو پژاکل در و ما بلکی زیادتر زراری چه باش بو کردا دوی مسئله دا خاطن کردستانی و شخصن کردستانی پچکی نه بصبر بن کو و پژاک نکار به zarar بده روشلات کردستان جبر کو ایران و سوریه تا علاقه وان به هفراتنه دولتا ترکیه جن کار ایریشا و داره جبو پروکب که یاجی وانا بین سر فکر و رمان خو اید دوا بریارا ایران و بریارا امریکا و اسرائیل او کو براستی حیانی کو اقتدار ایران نه هلوشه او دفز وی شری نه بردان تشته باشه او دیسا کو کرد و جاره و کا جاره دنا زان acele nekirin neketne nav raperînê çekdarî taybet û bi sabrin hem ê li başûr hem jî ê li Rojavayê Kurdistanê ê ku hene birêxistinî pêşmergeyên birêxistinî heya niha bi awakî aktif neketine nav vê pêvajoya şer ev jî ji bo Kurd û Kurdistaniya tê wê mane ku gelekî hem di aliyê siyasî hem di aliyê eskerî hem di aliyê îdarî da vê carê di nav tevgerekî ciddî dane او انجامک باش بستینه دوی یکیتیا وان دا و باس کرد باسا ستاتوی لی دوجی باورد کم سکرتر پارتی دموکراتیک کردستان ایرانه باس کرد که طالب آوانی یکم فدرالیش بو ایرانه وانا دویجن ام ایرانه نخواهد پرچکن ام جی لی دوید شرده و کویه داد هر کی کوروه داره هبه ملت بن یاجی کمنته و بن چید بن براون بوی آوای هر کس بگیجه مافی خوی روا بوی معنی خباتک وی وره دست بکرن از باورد کم گاوا که شرکت ناو همی ولایتا یاجی کت ناو هرما کردستان روشلات کرده وی داره به هر آوای حاضرن که ولات خواه بخن دست خواه او جی بچه آوای حاضرن مرد کاره بجه آوای عسکری حاضرن و آوای اداری حاضرن کو جبر کو تکلیه وانی بوان امریکا و اسرائیل را اگر هبون هبویه گوتنه کو دوی اون جیه سیویل بمباران نکن حتی جیه دولت سیویل جی نکن جبر کو او در جیه منه پیش روزه دا عمل ور بون اداره امی و داره اداره بکن هیا ممکن به و داره جیه سیویل او نکن تشتکیدنه جیه دیسا سکرتره گیشتیه پارت دموکرات کردستان ایران بانگکی تایبت خلکن کردن کودناو عسکریه دا جی دگرن به پیچون به شر وان دعوت کرد که وگر مالا خود دف جوه داره بردن او ره کی نراسته او محقق تک بچه دوه هر ملت خودیل دوزا خود و ولات خود در که وجه بو ده پیش داجی شرکی مازن چه نبه کرد جی نافدان نیم کشتن این وکی ام بیجن سرهلدانا یا جی راپرینا کردستانه که وی چاقی ین طرف صدام بون دشتوکی دا ضعفی بردان بون هاتن آل کردستانیا باورد کن دور داجی اگر که دناف پاسداران دا یانزی دناف اردیا ایران دا اکو بناسنامه کرد هبن بانگلوان هات کرن اوجی دمک نزیک دا وی وگر ناف مال و مالبات خو و دناف رفع آزادیا کردستان دا جیه خوب استین دیسا اون دزانن یعنی سروک امریکا ترامپ دوی دما داویه دا هم سروک مسعود برزانی و هم به بافل طلبانی و هم جی به مصطفی حجری سروک سکرتر پارتی دموکرات کردستان ایران را هفدیتنا کر باورد کم تشتی هم دزانن طالبا هفکاریه کرنه دوی شری دا لی کرداجی تایبت او که خواهانین زمان دوی ام پیشی وک دولتا کردستان فدرال ام دوی شری دا نه طرفن امی نه طرفن امی جینار خورا حیا ممکن به شرط چه نکن چونکه پیش روزه دا ام وان امی جینار هفن لی حیات مبه امی پاراستنا ولات خوشی بکن و هر چار پرچه کردستان جگاوا کو ام بیجن سرهلدان کردستانی هبه تشته جمعه به امی پشتگیری آوام بکن دور راجی باورم تشته باش تکن جبر کو مارو وقت مدیا ترکا تماشت که ده تلویزیون دا
dibêjin carek din taybet ev televizyonên ku çepin ya jî şîrovekarê wan çepin bi mana mesela emperyalizmê Kurda rexne dikin carek din dibêjin Kurd dibin piyonê emperyalizmê divê manê da em bangî hemî Kurdê çep ya jî oldar dikin ku nên lêsteka van Kemalîsta ji ber ku divî 45 salî tiştê ku rejima mela hanî serê Kurdistaniya û îdamê Kurda û zilma Kolkurda kirine net sosyalizmê da net çepîtiyê da net İslamiyetê da ti tiştekî wa tune ye divê Kurd hemî xwedî li kîjan perçê Kurdistanê dibe bira bibe xwedî li doza xwe derkevin ji ber ku ev doz ne doza îdeolojîk û ya jî dozek olî dozek netewî ye divê bi vî mantiqî Kurd xwedî lê derkevin dîsa temaşevanê me dizanin îro Cum'e bû li Diyarbekir ji aliyê Xuda parêva ji bo hemanê li mêja cenaze hatiye kirin ez bawer dikim divê Kurd aqilê xwe bidin serê xwe bi sedan bi hezaran Kurd hatin îdam kirin ku zarokê wanî piçûk jî hanîn ber çavê wan li ber çavê wan dane bavê wan dane îdam kirin divê vî ji bîr nekin lazim ji bo Kurda li mêja cenaze bikin îro ji bo dijminê xwe dikin ev jî ciyê mixabiniyê ye em hêvîdarin ku her Kurd divê meselê da carek din bizivire xwe û xwedî li doza xwe li Rojhilatê Kurdistanê derkeve îro roja piştgiriya doza Kurdistana Rojhilat e divê meriv bi her awayî bi tikî çi jê hat piştgiriya wê derê bike berê Kekbaran fermo divê mesele da hinkî aliyê erênî û nehêniya ew ê jî lazim e meriv bide berçav ku Rojhilatê Kurdistanê me got dewleta İslamî ya tundra û mêtînkar heya niha bi hawakî gelek dijwar li ser xelkê Îranê bi tevahî hemî pêkhateyan kiriye lê bi taybet êrîş û hovîtiyên mezin li ser gelê Kurd tê kirin ji ber ku dema mehebatê jî û ji wê vir da jî û problema Kurda daxwaza wana ku xwe îdarekirinê her tim di rojevê da bûye ev jî me tirsiya ji bo van mêtînkara yani tirsa mirinê ye aliyê dinê pêkhateyên ku cîranê Kurdan e li alîkî Farisin lê aliyê dinê da jî Azerî ne Azerî jî warê aborî û îdareyê da hem di warê dînî da mezhebê xwedî mezhebê şîe ne bi Îranê ra bêtir tev digerin mesela xwe ya Netayî wê da tit bi Îranê ra û aliyê dînî xurtir e di nava wan da aliyê dinê Tirk Azeriya ra dibêjin em yek milletin lê ji bo ku mafê pêkhateyan pêk neyê Kurd jî tê da bi taybet Kurd tabii piştgiriya Azeriya jî nakin yani duy warî da ew jî aliyekî dinê ye êja gava meriv mêze dike divî şerê da na Amerîka te anîn ziman bi Serok Mesud Barzanî ra bi Bafil Talebanî ra û sekreterê giştiyê Parti Demokratîk Kurdistana Îranê ra telefon kirin tabii navaroka telefona çawayê em nizan yani ne zelale yani ji alî wan ve nahatiye diyar kirin lê tiştekî heye li ortê yani Kurdên başûr perçeyekî dewleta Iraqê ne dewleta Iraqê jî gîranî şîe ne û bi Îranê ve girêdayî ne yani aliyekî mesele aliyê dinê dewleta Tirkiye piştgirê dewleta Îranê ji ber ku dibêjin yani dizê qulekî ne her du jî me tirsiya wan herî mezin Kurdistan e ji bo wê yekê jî çi dibe bira bibe Tirkiye hem warê aborî warê siyasî warê ew ê da piştgiriya Îranê dike yani vekirî neke jî normal piştgiriya xwe dide nîşandan ji xwe heya niha jî ew dorpêçên aborî ku li ser Îranê ji aliyê Tirkiye ve dihat çıkandin û nedat pêkhatin lê ji ber ku endamê NATOyê û têkiliya wê û rewşa wê dewletê dinyayê desthilatdar çavê xwe jêr dibirin aliyekî dinê mesele wetê odo serokê pastaran konseya pastaran parastina Îranê
vekiriye bikir. Vekiri Kurdistan'ı tehdit kir ko eğer hezin Kurda Kurdin Rojhilat derbası İran'ı bibin yani derbası Kurdistan'a Rojhilat bibin bu vatayı ve hemi avayın Kurdistan'ı bikin hedef u erişeki حشك لتجي كردا بيكمينن هرچند حيانوها بصدا روكت ودروم واوان بر كردستان باتن لي اوانا دبيجن ابا يعني ام تني بنجاي امريكا وطبي كامبن روجلات كردن مي روجلات كل ودرينا وان باباتكم وقت كردستان باشور تك بنافا في اوي فكري لازم حساب بغداد بك لازم حساب التركاب بك يعني آليكي دنيا مسألة ده وكرد ما روجلات جي جبو قراندن ما كود يعني اتفاقك وان هي اتفاقك سياسي عسكري اتفاقك كو جبو بيشاروجي كاربن بهف دولتا بقرن نوك مثلا روجا باو اولنا وانا اتفاقك كردا خوب كوي آليكي لآلية دنيا مثلا Türkiye evet ki tehditeki denetine roja ve ku hemi evda idara Türkiye vekil iştin evi mesela peşaki PKK va girdayı kabul dikin o hezaki ku dikarın yani dikin sebebi propaganda ku dişberiyaho goya haktır yani evji rekiye ev danu sandırın ku mesela çektanina PKK ve حيانها مثلا سوريا ومثلا روجافا و دهات کردن نه دکارن هم کی دنه شوندا بکن جبر مثلا به مثلا ایرانی با گریبدن tabi eva İran'ı o Kurdeme roşlat ji yani PKK emzan PKK İran'ı Kurdun Belucine Azerine Fars'ın o Arap'ın Vana da heri organize diye hüküm Kurdun Beluci organizane brekhastanın o çalakın le Beluci nüfus avan ve nüfus kemin yani belki civanı coğrafik baş be ev be le vek nüfus kemin o Kürteni ahoji be organizasyon ahon ne kadar İran'ı tek beben jberveji be aklana tevdigarın hezavan hazıra le eğer İran بر بتكشوني براسي بر بتكشوني هرم جبركو حيانها أمريكا هر بدف چند جد بجا كو كردن روجلات تكبن چالاكيا شهر و إيران نگوهرم جبو كردستان دكارة اگر فلاكتكي اشي تنتوجيا كي خراب ل وقت گوهراندنه كي چه به واري إداره دا شانس Kurdistan Rojhilat gelek mesela jberko brekhistanın jberko ittifaka nava Kurda hatiye amade kirin vek çaval başur vakti müdahale Amerika çebu partiyen Kurda behvudura bun jüve sudaki mazın vergirtim ku İro Federasyonu hey avakirne Rojhilat cim ev ittifaka hani hevi o ravşa ser خو اداره کرنا کردستان روجلات تینا روجبه دوی واردا ام باور دکن و بهوینه کو اف اتفاقا کردن روجلات به هوات که عقلانه و به کوردیناسیونا کو امریکا او راجی تبدیگرن لفعلینا که نباوی حیا انجام شرک و براستی امریکا وره انجام که کو بهراندنا اوید که و چاقه و تکم نباشد و ام دزانم لدانا ایرانه به تایبت لکردستانشی چه قاچی لشکری و پولیس و اوهای تیل ندانه شخون مداخله لشکری ازبانا يعني تیاره و فروکه و موشک و تشتوار سفیل هدف ناگره إجبار بيجي كشتنا سفيلا كم شيبيا يعني شركة أو قسم مزون ودجوات حيانها قوري إيراني دبيجن حزار وتشتكي
kes hatine kuştu yani kuştan ki vaziyede okuruna o hedef ki ne sefilin le ev sefili kudbejinci destradari hükmen yani destradari hükmen praniyevan ne ku sefili halkı belayanın yani evci aliyaki meseleye le heza leşkeriya İran'ı bahava ki gelek tecvar ateş kandın و او طاقت وانا آبوری تنه ایرانی کو اوی شرکی دوم درش کاربه پر خوشی بده یعنی او جالیه کدنه مسئله دوی والده مروی بید که کو او اداره اسلامی تندره جو حول رابه انندک اداره کی وله کو کاربه اوی بینه یعنی پیکاته به حضورا اداره کی نو بینه و او اداره بگمان هری چارەسەری ئەوێ کو فدراسیۆنێکی ناوا پێکهاتەیەن ئیرانی دا چێبە هەرچەند پرسکرێکە کوردا پشتی فدراسیۆن چێبەژی وێ بگرانی بە ئازاریارە تای پرۆبلەمێکی مەزن و ئەوێ ناوا هەفتوودا هەیە منێژی باڵ بشاندا سەر وێ دەرێ بەڵێ هێویت کە کو دوواردا کورد کارن وارە سیاسی و civakî da ev pirsgirêkê bê êş û ew ê karibin çareser bikin eger Türk yani devleta Türkiye têwerdan neke devleta Türkiye êrişên taybet neke Azerbaycan jî bi bombakê ev ê bêjim Azerbaycan jî li firsend de ji ber ku Azerbaycan li dijî İranê ew ke ji ber ku perçekî Azerbaycanê li wê derê jî اوانا آزادی سرخوبون آذربایجانه یکتی آذربایجانه دیدم پیش جبو بیشیم آذربایجان دکارته که به نوا اوش یعنی فعلی جی خود تیور بده بله منه جوی بگوتا ایرول اورمیه متینگک چکرنه آذریا گوتنه که اورمیه ترکیه و ترک به متینگک امازن چکرنه تشتکرنه جی بالا تماشاوانا بکشینم که بریا سه چهار روزا مکتوبک کته مدیای مکتوبک یکی آذری برسم خوی عسکری دویجن کو سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان را شاندیه میجی مکتوب خوند کو بانک کل همی آذری و ترکمن ایران کو تروریست کردات خوازن ولات می با روجاوای آذربایجان yani ev Kürdistan'ı rahat ben Rojava'ya Azerbaycan Kürdaci vakt PKK ve kabul nakin bu ketne nav provokasyona deve marif ve meseleci jbir nakin Kürt ve meseledaci hişyar bin Kürdi Rojava'ta Kürdistan'ı heri baş çiye ko u kako teji got miji beri biste got ko brastici ev demeki mazine ko komaram Kürdistan'ı bir işçilik şaşa vurda dersek mazım girtine ko çıka sereldan be Kürt peştane Kürt tenküştün devlet pişti ev dişke kopeşandan dişke zedatir Kürdat kuca idam ke ve care disaci sadaya beci ihtimale ke ko carakdin rejim ne keve gala ko rejim ne keve o ev şar da aliye bejaye da karaya da Ali Kürda var dest pekirin ve katliama kazanmasın çe ve Kürt ve jare prastici tam aklane çune ko heviya ko sada yek jihebe o khanad ne peş sada yek mayna iktidara malla jihebe o khanad ne peş ev jiş bu demek ki derseki baş girtine ev ji hevi ki baş demarif ko Kürt her avayda Xwagistan dene o hazirin mesela ki duay giring heye ko dve tamaşavan vişi bizanbin yani eğer şer İran'e kim be sadasat Amerika, İsrail ve Irak ekhin. Jber ko ava 4-5 roja asker xwal aliye Basra'ya datinin şwe. Lüwe dere dest pekirne hatta navber avanu asker Irak'e da şer verket lüwe çola Basra'ya do asker Irak'e jahatin kuştin leve gazan medya serwina sekne ed duaji dve tamaşavane me bizan bin ev erişen ser hewlere Kurdistan'e ji sada 5 zaftirê wî ji nav Iraqê yani ji aliyê beşên di nava heştî şabî da çend partî hene
جوان پارتی ناوی اکو تندروون اکو یعنی راست راست گردای ایران نه جوانا جی به موشکا و به اوکا ایریش هولر تنکرن دوین بزنبن یعنی از وید بیجم ایران خود چویه ایران جی حالی نامینه و کردستان و به چند پرچه عراق و چند پرچه و باشور کردستان جی به بازدان بر سرخابون واتچه او از دبیجم که یعنی اف شر اگر انجام کیوی ارینی هبجی و کرد ستاتو کی باش بدست بخن جبر که دیسا از بینم بیرا تماشاوانات روزنامه‌وان ترک هر تینین پشتی ایران ترکیه اره پشتی ایران ترکیه اجید بیجم او ترسا کو دل وان دایه و وره سر وان پشتی ایران ترکیه چهار پرچه کردستان بر یکیتیه واتشن و کردستان بر آزادیه واتشه دوی مورال همی کرد دنیای مورال خو بلند بگرن او مورال شکستنا روجاوای کردستان جی بر باشیه واتشه لکردستان روز آوازی هدی تسیر و باندورا PKK و دولت ترکیه جوردش که اگر که اف مسئله جی حل ببه و اسرائیلی نهیلن عسکر ترکال سوریه جی مینن سوریه کردستان روز آوازی بر ستاتو کی باش وات چه برا تماشاوان مدور دا اوبن جارک دن بیرا وان بخینم برا مسئله پجاک زافتر خونه ایشینن لروشلات کردستانی پجاک نکاره تسیر خوی نیل کرداب کل و در نب آوای عسکری نب آوای دن برا روجاوای کردستان نین برچاوه خو جبر روجاوای کردستان پیاده یه PKK و انکسه یک تبانجه بون یعنی جوان پیوا کس چکدارت نبون نها پشمرگه کردستانی هنه و کردستانی نش با کردستان وان سازمان آوا کرنه و ابتا آوای ری ندن که به تسیر دولت ترکیه پجاکت کاربل و در خاخ و ریا کردستانیام تک بوه یا جی اگو بوه جبر که و جاره هر پیوستی امریکایی و اسرائیلی آجی براستی به خط که کردستانی لوه داره هیه و جبو ستاتو کی کردستانی پشتگیریا کردات کن برا کس ویجی نبیجه امپریالیست و نظام چه دولت ترکیه ما کیا آوا کریه از هرگاه بیجم تاپیه وان انگلیزا دایه وان اگر لوزانه تاپیه دولت ترکیه جمهوریت انگلیزا ندانه بلکه دولت ترکیه ترک انگلیزا وک امپریالیست قبول نکن نظام چیه برا باوه وانن جوارا دولت آوا کرنه لوقت دور ته کرداد بین امپریالیست و نظام چه ول حاصل ام داف درج نکن وقت مجی اگو جارک دن اسپاسیا تماشاوانات کم فرمو ککبارا انها ام هات داویا برنامه ام هیویدکن کو لهمبر بویرا و داویه پارتی و ریخستان کردستان به تایبت پارتی و یکیتی کاربن یک رژی و یک دنگی خو آوا بکن یعنی هر کدچه پرسکریک نوا کردستان دا دبه آستنگ و سر کرداجی تبلیغ دکه دبه نافره دا شرحانه باندورا کی لویجی که یا ریا پترول و اویجی آتیا سکران پترول کردستان نشی سکنیه و آلیه هرمزیجی او هرمزیجی آتیا کرتنه دناو دنیای داجی افریا تجارت غاز و پترول وقت به خود کرنه افجی پرسکره که کی نافنتاوی اشبرویجی همی هیچن دستردار دنیای و دمکی کرتا بخوازن ایران حل بکن چاره سر بکن جبر کو باندورا کی مازن آبوریا جهان گشی دکه که هر کس نه پترول جبر کو کنداوه ناچه هر یکی جمالا خوش دپای خو دخبتین افجی حیات دمکی درنج نکاره به دوماندن افجی آلیا کی دنه یکو مروه بیدکه دمکی کرتا اف ادارات تندرو بسلمان تندرو هزا شیعه و هوانه جورت رابه و کرد و پیکاتین دنه کاربن پیشروجا خو به هفو دورا آوا بکن دولت فدرال به روجاوه و افجی پیشروجا یکتیا کردستان جیتینا روجاوه ایوین روجا خوش و کشفه حیا هفته کدنه بخیر خوشی بین ایوار باش تماشاوانه هجا